بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بركاتري مجليا هاجر تبي أمها لبتي أخوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا مكة مشركون ಗೆ ಅಣಿಯಾತಕು ಸಲಾಮೆ ವುಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹಿಜುರ ಕುರವುಮುಗೆ ಇಸುನ ದೇವುಮ ಫಹುಗ ಸಹಾಬಿಂಗೆ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಅತುಗ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚೆ ದೂಕರವಾಫ ಗೆದೊರ ಮುದಲ ವ್ಯಫಾರಿತಕ ಎ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚೆ ದೂಕರವಾಫ ಎಬೇಕಲುಂ ಫಿಲ್ಲವಾಗೆ ಮಿ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಮದೀನಾಯ ಹಿಜುರಯ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಸೀರತುಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಗೊತುಗ ಸೀರತುಗೆ ಇಲ್ಮುರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಗೊತುಗ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಅತುಗ ಎಬೇಕಲುಂ ತುರುಕುರವ್ವಾಗೆಂ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಫೇರಾಂ ಫಿಯವಾ ಇತುರು ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆ ಆದೆ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ತಾರೀಖು ದಿರಾಸಾ ಕುರಾಯರುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹದೋರತುಗೆ ರನ್ ಜಮಾನುಗೆ ವಾಹಕ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ಹದಾನ್ ಕುರಾಯಿರುಗ ಎ ಜಮಾನೆಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಹಾಲತ ಕೀಮಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಫುರಾಣ ಎಮ್ಮಚ್ಚಲ್ಲಾಗೆ ಫಿಲಾಗೆ ಬೊದಾಗೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ಕಳು ಅಂದಿರಿಕಮುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಉಫಂ ಬಿಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಉಫಂ ವತೊನ್ ದೂಕೊ ಎಮೀಹುಂ ಎಹೆಂ ರಶಕ ಹಿಜುರ ಅಬದುಗೆ ಅಬದಕ್ಕುರು ನಮವೆಸ್ ಮೀ ಮಾಯ್ ಮತಿವೆರಿ ಅಮಲೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಗೆ ಸಬಬುಂ ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ ತಾರೀಖು ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಗೆಂ ಬದಲುವೆಗೆಂದಿಯ ಎಗೊತುಂ ಎಬೇಕಲುಂ ಮಕ್ಕಾ ದೂಕುರವ್ವ ಮದೀನಾಯಂ ಹಿಜುರ ಕುರುಮುಂ ಎಹಿಸಾಬುಂ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಕಂತ ಕುರಿಕೀನೆತ್ತೋ ಎಬೇಕಲುಂ ದೂಕುರವ್ವಾ ಫದಿಯ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚೆ ಗೆದೊರ ಮುದಲ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚಕ ಎಮೀಹುಂ ವೆರಿವೆಗತಿ ಎ ಫೇರಿಗತಿ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಮಿಸಾಲ್ತ ಫೆನಿಗೆಂದಾನ್ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಬೊಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂ ಸಿಹ್ಯೂಣಿ ಬೊಂ ಅಳಮುಂ ದಾಂ ಫೆಶುಮುಂ ಎಲೋಬೆತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಎಕಿ ಕಂಕೋಳು ತಕ ಎಕಿ ಹಿಸಾಬು ತಕ ಸರಹದ್ದು ತಕ ಫಿಲನ್ ದಿಯಾಮ ಮಿಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಫಳು ಗೆತಕ ವದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಗ ಸಿಫಾನ್ ಕುರಮುಂದ ಕಂತತ್ತಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ವೀಡಿಯೋಯ ಎಕಿ ಮಂಜರು ತಗೊ ಫೆನ್ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹಮ ಇಹಾರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಕುರಿಮತು ಮಿದನಿ ಎಕ್ಕಂತಕೆ ಎಗೊತುಂ ಎಮೀಹುಂ ಎ ಮುದಾತಂ ಎಕ್ಕೊ ಎಮೀಹುಂ ಏಗೆಂ ವ್ಯಫಾರಿ ಕುರುಮನ್ ನಿಮ್ಮಿ ಎ ವ್ಯಫಾರಿ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಫ್ಫಹರಕು ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಏರು ಇಸ್ಲಾಂ ವೆ ವಡ ನುಗಣ್ಣವ ಏರು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅದಾವತ್ ತೆರಿಗೆ ಗೊತುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಉಣ್ಣೆವು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವರುಗದ ಗಾಫಿಲಾಯ ಎಕೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮುದಾತಕ ಎಕೀಗ ಶಾಮ್ ಕರೆಯ ಮಿ ದತುರು ಫೆಟ್ಟೆವಿ ಎ ಖಬರು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನಮ್ಮಿಲಿ ವಡಾಗತಿ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆಯ ಲಿಬಿ ವಡಾಗತುಮಾ ಎಕೀಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ತಿನ್ಸದೇಕ ತೇರ ಮೀಹುನ್ನ ಎಕೀಗ ಅಸ್ಹಾಬ ಬೇಕಲುನ್ನ ಎಕೀಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಎ ಗಾಫಿಲಾಯ ಕುರಿಮತಿ ಲೆವ್ವುಮ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಎ ಗಾಫಿಲಾ ಲೂಟುವ ಏಗೆಂ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಮುದ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಅತುಂ ಫೇರಿ ಗಂಡೆ ಫಹುರಿ ಎಚ್ಚಿ ನುವತೆ ಎವಿಕ್ಕಾಗೆಂ ಏಗೆಂ ವ್ಯಫಾರಿಕೊಗೆಂ ಎಮಿಯುಂ ಓದಾಫುರಿ ಮುದ ಏಗ ಹುರಿ ಎಂವಿಮ ಏಗೆ ಹಗ್ಗುಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಎಂವೆ ಕಲಿಯಗೆ ಫಾಣು ಎ ಗಾಫಿಲಾಯ ಕುರಿಮತಿ ಲೆವ್ವುಮ ನಿಕುಮೆ ವಡಾಗತಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲಿಗ ಹಂಗುರಾಮೇಕ ತಯ್ಯಾರು ವಡಾಗೆನ್ನು ಕಲಿಯಗೆ ಫಾಣು ಹದೀಸ್ ಕುರುವಿ ಹಾದಿಹಿ ಐರು ಕುರೈಶ್ ಮೀ ಗುರೈಶುಂಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ಕಾಫಿಲಾಯ್ ಫೀಹಾ ಅಮ್ವಾಲುಹುಂ ಅದು ಬೈ ರಿವಾಯತುಗ ಫೀಹಾ ಅಮ್ವಾಲುಕುಂ ಏಗ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಾತ ಎಬ ಹುಟ್ಟೆ ಫಖ್ರುಜು ಇಲೈಹಾ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಅವಹಂ ಎಯಾ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ ನಿಕುನ್ನಾಶೆ ಲಅಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಯುಂಫಿಲ ಕುಮೂಹಾ ಫಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಗಾಫಿಲಾಗೆ ಮುದಾತ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಗನೀಮಾ ಕೊದ್ದೆ ವಫಾನತೆ ಎಗೊತುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ನಿಕುನ್ನೆವಿ ನಮಿಸ್ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಗುರೈಶುಂಗೆ ಬೋಡೆ ಅದಿ ಎಹಾಮೆ ತೂಣು ಫಿಲಿಕಂ ಗದ ಬೇಫುಳ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿಯಸ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಗಾಫಿಲಾಗೆ ಕುರಿಂ ಎಕಿ ಜಾಸೂಸುಂ ಫೊಣು ವೆವಿ ಎ ಜಾಸೂಸುಂ ನಂ ಎಗಿಜ್ಜೆ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಬ ವಡಾಗಣ್ಣವಾಕಂ ಎಹಿಸಾಬುಂ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಮಿಕುರಿ ಕಮಕಿ
ಆಮುಕೊ ಮೀಹುಂ ಹಿಂಗಾ ನೂಳೆ ರಾಸ್ತಾಯಕುಂ ಮಿ ಫಿಲಾಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಏಗೆ ಕುರಿಂ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಮಿ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಮಕಿ ಮೀಹಕು ಮಿ ಫೊಣು ವಣಿ ಬಾರದ್ದುವಾ ಅಹಿಗ್ಗ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಗಾತ ಗೊಸ್ಸ ಮಿವುಣನೆ ತಿಯಬෑ ಮಿಹುಂಗೆ ಗಾಫಿಲಾಯೆ ತಿಯಬෑ ಮಿಹುಂಗೆ ಗಾಫಿಲಾಯೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಬ ವಡಾಗನ್ನವೆ ekaleege faanu ashabunna ekiga e salame kuram beenun kamuga waninama tiyaba mihun awhanni kunnash e hisabun abu jahul asnamaki amr ibn hisham quraishun emi ena ediul namaki abul hakam mane ki hikmatuge bappa namois hikmata etun fil kama ekiga islamuge mativeri hidayat hakukan ena eviswara dene nu ganewunu nuota amillaya ena kibul kamuge sababun ena eyan inkaru kuri ehemwege muslimun ena ya abu jahulu genamun nandewunu komekas jahil kamuge bappa nuota abu jahulu enhas mihun bunegotuga emme furatama terasteka mihun rangalayan hangurame tayyaruwegen dagandu dahana alagen emihun tayyaruwegen miyai haiddiha eta jamalaka eta sateka aswarunna ekiga muslimunna kurimati lumattaka names kan dimakuri gotun abu sufyan ekalege faanu qafila salame kurawafi ehen aamuko mihun dane nule rastaye khiyar kurawwa efahuga mushrikunge gafila salame bikan kashawarun anikavis mi fonuwani abu sufyan mihako abu jahlu e gata miharuden tiyaba mihun amura dashe tiyaba mihun amura dashe tiyaba mihun gafila salame vejje kommekas emiha e messageagen awma ekiga abu jahlu mi khabaru aduyumun ena e gatan aragati ruli ena ge hita verivi kiburu verika ena buni aharen hama hila mitakun nudanam timanna hama hila mitanakun nudaname mitanuga aharumen tinre tin duwa wanden aharumen majako raboye angenu lavva nattuwa mifada Allah subhanahu wa ta'ala haram kurevi eta kuli majaluge eta kankan kof kurmaffoga nuni nudan ena azum kanda eligen dia e hisabun muslimunna mi lashkaru mi baddalvi muslimun nikuti gafilaye ka kurimatiluma ege huri mudata ghanima kurumattaka ege e mudage beenumuga ekama avasve ganna haluga namis Allah subhanahu wa ta'ala eba mihunna e muslimunna devvi hangura maage warugada lashkare Allah subhanahu wa ta'ala miwaha kirit qur'anuga bayan kurawwa fa wa iz ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum Allah subhanahu wa ta'ala wa'uduwe wodigen wiye de jamaatun kure e jamaate tiyaba mihunna devva kobato e de jamaataki eggotaki e wiyafari gafila ekalege faana devvum muslimunna devvum nuwata e hanguramayagen abu jahula ena eku gavi lashkaru muslimunna devvum egotun ege terem sahabinge terem muslimunge terem gina bayakumi beenumvi e duniyavi e faada nuwata e gafilage malu ekaman adagen emihun awaswegen mi madinae nikumegen midiyai names Allah subhanahu wa ta'ala eba mihunna mi kurimati kurwi lashkare إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تيباميهم لوبي كريموه لشكر تيباميهم نلبما لشكر نون أن الجماعة مانك ويفار قافلا تيباميهم اليومتك ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أمس الله إرادة كربني إله سبحانه وتعالى كلمة فرطة حقيقتك وگن ديون الله سبحانه وتعالى کے حق بمتی گا قائم وگن ديون ويقطع دابر الكافرين ادي کافرون کے وسوس امیہون کے اصلوس می دنیا نتی فنا وگن ديو مٹکا کوميکس مسلمون کوریمتلا میولنی لشکر کاکن کافرون کے ورگدا لشکر کاکن ekale ge faanu wes sama jaasusun fonovi abu sufyan ke faden ekale ge faanu wes hangurama mati eki ukuluta ekale ge faanu beenu kurevvi washagen wa hisabuta rangala dirasa kurmattaka jaasusun fonovi e jaasusun as muslimunge enhas mushrikunge enhas mihunge lashkare e bote etanuga
den nabiya sallallahu alaihi wasallam emmeha muslimunna mashwara kore muslimuge emmeha bodti mistakunna emmeha bodti sahabina ali ge faana adius enumes bebe kalun abu bakr ge faana umar ge faana bebe kalunna mashwara korevi mashwara kurawwafa ekalege faanu kanta kuramvi kineto essevi makka adu kurwa madinaya hijura kurvi ekalege faanuge sahabin dennevi timammen nubunanuwe musa ge faanuge gawmuge mihun ekalege faana dimala buni bahakunne fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun kalege faana kalege faanuge veri rabbu wadagen angurama kurawashe aharmen mita ishda kulibalati benmu nekkamaku aharmen bunani kalege faanu wadagen nawashe fa inna ma'akum tilun adi kalege faana ekiga aharmen mis allahge mahuga jihad qur'an namis nabiya sallallahu alaihi wasallam haqiqi mashwara mibenu vi muhajiriya bekalun kurennu maniki muhajirunaki ekalege faana en hukume gawa bay sawabaki ebekalunaki hijura wadagen bekalun aso ekalege faanu mi suwalu mi kurawani ansoriya bekalunna e madina ge aslu ahulwerinna emihun e madina ge terega nabiya sallallahu alaihi wasallam rakka kurawwane kamuge warugada ahudu kashawaru ekalege faanu hippevi bekalunna ashiru alayya ayyuhan nas e mistakunne maneki ansoriya bekalunne tiya bekalun timan kalege faana mikamuga kanta kuramvi gota med mashwara arwash ehindun saud ge faan saud bin muaz ge faanu ekalege faanu isve wadage ekalege faanu ge fahatuga hangurama kurawwane kamuge yaqeen kan devvi ekalege faana ekiga kanda eren jahi wadagin mi kamuga wi namas ekam ves ekalege faanuge fahepuluga kurawwane kamuga ekalege faanu vidalu isabu nabiya sallallahu alaihi wasallam hita finikan libigen dia ade ekalege faanuge emmeha ashabun ekalege faanuge fahatuga hangurama kuruma nimmewum egotun e hangurama maadanuga adi hangurama feshumuwe kurimmes eta baawaru muhimmu hadisataken hingafave algonu menna mifada kurukuru daruhegga e huriha kantataka balenu leven egotun nabiya sallallahu alaihi wasallam kurevi emme muhimmu ekkamaki ekalege faanu dua kurevi allah subhanahu wa ta'ala ya ginain dua kurevi muli re hatarudamu ekalege faanu siratuga holwarin bayan kurawwagutuga allah subhanahu wa ta'ala ge nasra edi wadage dua kurevi ekalege faanaki allah ge nabiyya ekalege faanuge macca nasru devwane kamuge khabar allah subhanahu wa ta'ala devwa fawani ekama ekalege faana waudu e wodigen fawani namois ekalege faanu dua kurumuge matiga demi hunnevi ekalege faanu kirti kurawwa deappulu macca nangawa ekalege faanu dua kurevi allah subhanahu wa ta'ala allahumma anjiz li wa'dak e haddawa budukurevi ilahe iba ilahu timan kalege faana waudu e wodigen vikanta haqiqatakan haddawa faande egotun mi kuda miskolo wain yuhlak hadhihi al-isabat min ahli al-islam islam din qabul koggen mitiba mi kuda miskolo iba allah subhanahu wa ta'ala halak rawafinma wa in tuhlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islam den mibimmatiga eyafahuga iba ilahu subhanahu wa ta'ala ya alukan qur'ane evves bayakunu tibe lobeti akhum algonu men miyadu muslimun eta bilyanaka adadu eba algonu menge abadi ebave namois eduhuga islam din demiyotuma deminotun binawegen midiyai emme tinsateka tera mistakun e azum kadelovi azumege macca ebe kalun nimmewumege macca allah subhanahu wa ta'ala dua dannawamun nabiya sallallahu alaihi wasallam ewahaka me hadis korvi dua me korvi iba ilahu mi madu miskolo mitinsateka tera miskolo hala korwa finama iba ilahu ge mi bimmatiga iba ilahan alukan ekkawanta qura haluga alukan qurane evves bayaku nutibihe ema alugonu men miyadu allah subhanahu wa ta'ala ya alukan qurairo e ilahu subhanahu wa ta'ala ge ekkawanta kan sabit qurairuga ade alugonu menge mi mativeri niyumatuge
es sababe gotuga Allah subhanahu wa taala medure korevi e madu mis kolun eba mihunge nuguda warugada imanka e gotun Allah subhanahu wa taala ya dua dennum ekalege faanuge rida kol kondufulun vettunu kamavve e sabun Abu Bakruge faanu e rida kol nangawa ekalege faanuge kondufuluga elugu maffuga hasbuka e nabiya sallallahu alaihi wasallam e fudijje kalege faana dua kurevijje Allah subhanahu wa ta'ala nasruge mativeri hiyo khabaru ekalege faana devvi ade dua kurumuge mativeri la masil namuna den efahuga baduruge waadiga mi hangurama mihingi mune yotuga sateka 30 kilometeru duruga madinae sateka 30 meteru durun mulangu dekuna onna waadiye mi waadiye egotun nabiya sallallahu alaihi wasallam muslimunge lashkaruge maqamu kam ekadege faanu mi kande elubbi e waadige tereng e furtama e onna baaga e kaariin e onna baaga udako mi uswefa belige farubaden e uswefa onna baaga ege sababun muslimunna e uhuga tibumuge sababun e mihunna kafirunge lashkaru eturigen oi goy wararangala fenigendiya Allah subhanahu wa ta'ala miwahaka kirtu qur'anu gawes bayan kurawafe tiyaba mihun waadige kaariga wi hinde adi eba mihun waadige durugawa tanuga wi hinde egotun kafirunna mi dimawi gotaki Allah subhanahu wa ta'ala ege kurire e baddalu baduruge hangurama hingi doge kurire Allah subhanahu wa ta'ala ware vessewumuge sababun muslimun e uhuga tibumuge sababun ade e fengadu e uhum faabagen gos kafarunna dimala e waadige terein lafa midiyei e hisabun emihunge bin chakawegen midiyei adi hame egota baduruge femwaluta mushrikunna fasehen atuwan huriha femwalutake nabiya sallallahu alaihi wasallam ge amuru fula muslimun e veliyala fasli e hisabun emihunna fenli bene evves gotenne e hijazu karage nuota arabi karage hunuga e fen hasakon hanguramage e muhimmu kame e hangurama hingafa miwani ramdom mahuge satara wanaruga hijurain devana haruga hukurdu wahegga egotun nabiya sallallahu alaihi wasallama e tanuga muslimun e lashkaru e tanuga e maqamuga muslimun tibuma ayyanu korevu sawbaki ege hikmatuge terega mikankan himenigendiya e warege sababun mushrikun tibi bin ekko chakawegen dia adi e hisabun emihun etanuga heli feliwe hinga bigave uluma udagu wegen dia ege sababun emihunna itura warubalikame kurimati wegen dia mige iturun Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna ebamihun maneki kafirunge ahuluwerin dekkevi emihunge adadaki inhas kamuga wi namas Allah subhanahu wa ta'ala satekain haiddiyen ha mihunge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala e muslimunna e mushrikun dekkevi hamehemme ege anikkolun e mushrikun emihunge lotaka Allah subhanahu wa ta'ala e dekkevi wara gina bayge gotuga miwahaka wes kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawafave Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwafe ila subhanahu wa ta'ala mi wahi kurawani Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun muslimunge lotaka gina bayge gotuga dekke winama tiyabamihun findivihe adi hangurama kurma medu tiyabamihun ebbayko anebbayaka khilafu wikan kashaware namis Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun ade mushrikunaki madu bayge gotuga adi mushrikunna muslimunnaki gina bayge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala dekkevi e warege sababun ade ebamihunge tibi tamves hingave bigave uluma udagu tanaka vegendiya adi muslimun nabiya sallallahu alaihi wasallam hikumettere kamun ebamihunna e mushrikunna fenli bene magutavis ekalege faanu bandu kurevi adi muslimun tibi tankole uhuga velige farbata matiya kamuga wima adi wadige emme adiga oin hisabuga mushrikun timuge sababun muslimuna rangala hanguramage maada fenun hanguramage lashkarutan eki katibata rangalan aturalane goy muslimunge leaderunna nabiya sallallahu alaihi wasallam fasehain ege wadagen dia den ege macca Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum
Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihum madadan edi dua kuri hindu tiyabamihum dannashe Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihunna ijaba devi anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin timang hama kashawon timang ilahu subhanahu wa ta'ala tiyabamihunna madadege gotuga enhas malaikatun ebbayaka fahu anebbayak anna gotuga tiyabamihuge macca fonuwanam egoto almanege emme enha hennu Allah subhanahu wa ta'ala ge fallu antakamun etan has malaika bekalun tinha hum fasahum malaika bekalun fonu vevi muslimunna essafegga hangurama kurevu mattaka egotun e muslimunge e mativeri e jihaduga malaika bekalun bari wadage e bekalunge e nuguda fada azumuga muslimun adi malaikatun Allah subhanahu wa ta'ala ge deen ilah subhanahu wa ta'ala ge kalima fulu matiri uttaka hangurama kuramage sabun ege natija begendi kafirun baliwegendiu hangurama fettumu e kurin nabi sallallahu alaihi wasallam eruga amuko araminge terega hangurama kuraro aada kaden ege terega mimenige midani amuko delashkaruge mihunge tereng emme hanguramen hevikamuge emme kuladana mihun furatama emihun kurimatilana emihun ebbay ko anebbe ka kurimatilana egoto muslimuge lashkarun ali ge fan adi ubaida ge fan adi hamza ge fan nikunnevi ane lashkarun ade gureishunge mushrikunge bodatinge tereng utuba bun rabia adi hama ehemme al walid bun utuba adi ena adi utuba ge akh nikoi egotu mimihunge kurimatlumuga muslimunna kamiyabu libigen dia adi emihunge hevikamuga varugada kuladana fakhulafanunta hangurama feshumu kunin e vettigen diumuge sababun emihunna itura maneki mushrikunna ituran emihunge hivvaru elunu sawbaka meduregen dia adi ehuriha kamege macca Allah subhanahu wa ta'ala malaikatun fanuwa eba mihunge lashkaru baliwegen midiyai boduwegen wa bayyakun gureishunge emme bodu bodatin lobeti akhun gureishunge emme bodetin eduwahuga ekko nuwata e baduru hanguramaga nute e baduru hanguramaga kuda duwas kole fahuga hisabun netigen midiyai egotun umayyah bun khalaf bilal gefana aniyakuri enage kurige sayyidu hamehemme utubat bun rabia adi enage dari al walid adi hamehemme abu jahul adi ege e hanguramaga duwas kole fahun abu lahab wes ade neti fanawege midiyai ehmima e hangurama miha muhimmu kamaka wege midiyani ade muslimunna siyasi gotun adi askari gotun ade mushrikun ade arabin wes jahilum wa fada bayaka dawlataka jamaataka wegen ade muslimun naki miharo aharumen wara boda balanjehe bayge gotuga faalogen dia hanguramen ei muslimun Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga jihadu kuri emme furatama hangurama muslimunna libigen dia emme bodu nasru eduga mi libigen diai haddiha mihun asirunge gotuga wegen dia denti bayko filan diai ane bayako qatulu wegen midiyai den e qatuluwegen dia mihun bawa fa asirunna meduga muslimun kantakuri gotakives la masilu namunai egotun mi ummatuge fir'aunu wes e mi ummatuge fir'aunu gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sifa kurevi abu jahul wes e hanguramaga fanawegen midiyai kuda de kudinge aiddashu egotun enage emme fahu wagutu lobeti akhun enage emme fahu wagutuga wes ena marwegen diyai kiburu weriyege gotuga sharaf veri izzat teri miheke kalemen tiya maralani efada bastake enage dulum berwegen diyai ade musa ge faanuge zamanuge fir'auna wor vesnuba algun men kiyet qur'anuge semege enage macca garagu as allah minbar kurima ena halaku wegen daanikan ena yaqeen wima e hisabun ena mi buniti manna islam vejjame banu israel baagage mihun e imanvi Allah subhanahu wa ta'ala timam ves islam vejame ena masakke kuri islam umattaka names abu jahul kinetto e gotakannu ena hama e kiburu erikam matiga ena marwege midiyai e gotam midiyai den Allah subhanahu wa ta'ala e nasrafoga muslimun e asirunna kantakure gotus ballawa nuhanu heyoko ಆದಿಕಿಯೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಬಣುಹಾ ಹೂಣು ಕಮು ಗೋಳಮುಂದಿಯ ದೋಸ್ವರೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ರಮ್ದಾನ್ ಮಹುಗ ಎ ದತಿ ಹಾಲುಗ
e hangura e warugoda hangura me fogaves e asirun maragala kෑgen emihunna maragala kaandin kamuga algonu mena siyaratuge foittakun eba egigende mihaves rangal mativeri darajayaka muslimun emihunge akhlaga suluku battam wegen diyei eya eko mi warugada mativeri hangurama minimige midiyei nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani la allah ittala ala ahli badri Allah subhanahu wa ta'ala baduruge ahulwerinna ballewa wodigen wiye adi effahu wahi kurevviye i'malu ma shi'tum tiyabamihum beenum kame tiyabamihum kurashe faqad ghafartu lakum fahiyamakashawrun timan ilah subhanahu wa ta'ala tiyabamihunna maaf kofime tiyabamihunna timan ilah subhanahu wa ta'ala maghfira devvafime faafu fussawafime kuriyan annaan oy faafatabis namas Allah subhanahu wa ta'ala efada maridveri niyumatten nudevvaane shukurveriyo nuwaalaka ay nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale faana kiwes ekalege faanuge isve gosfawa faafata Allah subhanahu wa ta'ala fussawa fawa befule ekalege faanu damu namaduga ekalege faanu faafulu dulawande nuwata e halaku wonde ekalege faanu kola re alukamuga hunnawa Aisha radiyallahu anha mi vidalwani ekalege faanu kalege faanaki kalege faanuge isve gosfawa faafata fussawa fawa bekalennunge komme wes warakan aram kurabam binun toy eisamu kalege faan hadis kurawi afala akuna abdan shakura e mativeri niyumata taka timan kalege faanu shukurveri alakan nuwam wi heyye ehmima e baduruge ahulveri nan Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa mativeri niyume ehmi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani wa laqad nasarakumullahu bi badrin Allah subhanahu wa ta'ala baduruga tiyabamihunna nasru devwafiya wa antum azilla tiyabamihun dera nikametinge gotuga wa haluga waniko madu mis kollege gotuga wa haluga waniko Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihunna baduruga nasru devwafiya fattaqullaha la'allakum tashkurun tiyabami shukuri rumtaka Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihun taqwa riwash ema migota mi mativeri hangurama nimige midiyei lobeti yakhum algun menna mi baduruge maadanu algun menna libe emme muhimmu effilawalaki ei algun menna kiburu werikamuge nurakkaterika abu jahul ena mi hangurama mediruma mi meduweriuma midimawi wes ekiburu werikamuge sababun ena etanuga kempu jahagen nasha majako raboy egutan nimmumuge sababu adi enage nimmum mes miyai e kiburu werikam matiga nabiya sallallahu alaihi wasallam baduru hangurama nimmum fo e kafirunge mula masta e kunive e nuba was duwata manzaru ballomu e kalege faanu eveni bodetinge nanta kiyumu e miweni miheke tiaba mihunna miyadu engeneye tiaba mihunna miyadu fenenun heyye timan kalege fa Allah subhanahu wa ta'ala waudu we wodigen vi kantattawge haqiqe aharumenna Allah subhanahu wa ta'ala waudu we wodigen kantawge haqiqen aharumenna vis fenijje isa umaruge faane kalege faana ammi dannawani e nabiya sallallahu alaihi wasallam evves ruhennen hashitakaka kalege faanu wahaka fulu dakwani hai hadis bas hadis kurawani heye ehidun nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis mi kurawani e umaruge faane e baamihuna timan kalege faanu mi dakkawa wahaka fulu kalege faana wore ma boda mihar fahum me wada annawa ma boda fahum wegen wa ma boda fahum wane ehmima efada kibur weri kamuge natija den e mativeri maadanu algonu men libe ane filawala kilobeti yahum algonu men sababu tawga e bahifanje nabiya sallallahu alaihi wasallam ki hainguduge matin Allah subhanahu wa taala bas wahi korevvi nabiya ekalege faanu ain uralawage nuhunnawa timanna eki timan kalege faanaki Allahge nabiyai timan kalege faanu masakke kurevies nukurevies Allah taala timanna timan kalege faanu Allah taala waudu wodigen fawa nasu devwane ehne ekalege faanu hadisen nukuravva ekalege faanu hanguramage maqamu khiyar kurevvi ekalege faanu egotum walutaka fasalu man amuru kurevvi ekalege faanu mushrikuunna udaguwa taniga ekalege faanuge lashkaru madu kurevvi mushrikuunnan ebamihunna udaguwa tanigga ebamihun lashkaru madu kuruman ebamihunna majburu kurevvi egotan ehuriha sababtoga ekalege faanu hippevi ehmi ma alugonu menna ves muhimu kamaki aharumen alugonu men kura masaketoga Allah subhanahu wa taala ge deena khidmat kuruma khambon alugonu men kura aamu masaketoga ves alugonu men eba jehe
sababu toga hifan den iyafahu algonu men Allah subhanahu wa ta'ala wakilu kurambi Allah subhanahu wa ta'ala dua kurambi algonu men kureve puriha kamen algonu men kurambi nabiya sallallahu alaihi wasallam e mativeri irshad algonu men devwa fani sahabinna ekiga mashwara kurevi emme ragala kanta kurevu mattaka emme ragala mihanguramaage kantatan intisam kur mattaka kanta kuravvamvi kihinetto belle mattaka mashwara kurevi hame gota hanguramaage maqamu takandelu umuga ebe kalunna mashwara kurevi ebe kalunge irshad taka ekalege faanu riaya kurevi ehma algonu men ekalege faanaki Allah wahi ivvi nabiyye algonu mennaki aadaage insanu kiwegen to algonu men bes ilah subhanahu wa ta'ala ya wakilu kurma fahuga nuwata Allah subhanahu wa ta'ala sababu to hifumma den algonu men me wakilu kurmi wani e fahuga dua kurumuge mativeri ade wakilu kurumuge teren himene kame mi dua kurma kiwes nabiyya sallallahu alaihi wasallam muli re dua udan ain uful lawa ekalege faanu kiriti kurabba Allah subhanahu wa ta'ala dua kurema ehmima muslimuge gotaki ei algonu men miya nasu beni sababu toga hifagen zamana halata riyaiko algonu me kuriyara taraqive science technology minumes uriha kantattoga algonu men kuriyaragen gos algonu men miya algonu men fennan palestinuge mujahidun algonu men fennan e manzar uriha dimalakum maguta bandu efamiwani kadu magun emi hunna evves ehiye naade eggamu magun bodati faruta reni fawani wagen magun emi hunna evves gotakan etanu nikome we goten nuwi namis emi hunna tayyar korunu maudane emi hunna liben huri maudane beenun koggen emi hun Allah subhanahu wa taala ge maguga jihad kurumattaka emi hun hatiyar tayyar kuri adi ege sobun Allah subhanahu wa taala emi hunna nasru de manzaru me fenigen dani miyadu askari etan etat tajriba karunne ade miyadu masalenen etan has muslimun shahidu gendia namois miyadu etan has askari tajriba karunne e bunamun egendani Israelu miharu yotti emi hum bali umuge emme fahumaru halage madu miskole aru egotum baru egotum adadu egotum madu miskole Allah subhanahu wa ta'ala edu baduruge du guys Allah subhanahu wa ta'ala nasru devvi adi mibami hunnaves ebami hunnaves Allah subhanahu wa ta'ala nasru devvani e yaqeen ka algon men ove algon men evve salega na ummidu masakke kurun huttalaage nuwan algon men nan Allah devvi min barakum masakke kuram wane den efoga Allah subhanahu wa ta'ala den baaki webba kuriya gendawan algon men emege Allah ta'ala malaike bekalu fonu vevi ebami hunge lotaka mushrikuge lotaka muslimun gina baige gotuga adi muslimuge lotaka mushrikun matu baige gotuga Allah subhanahu wa ta'ala dekkevi Allah subhanahu wa ta'ala ebamige hittaka birwerikan ituru korevvi Allah subhanahu wa ta'ala udun malaikatunge lashkarta fonu vevi ade mihuriha kamen Allah subhanahu wa ta'ala algonu minettaka algonu menge sahabi nettaka minbar koddevi ebe kalun Allahge mawga fatila sabitu kurma fahuga ehmima algonu menna miharu timanna menna kamiyaben nuwane kafirum ma barugade aharume miveni egota algonu men visnu megotuga algonu menna kureve kame kurashe ego hisabun Allah subhanahu wa ta'ala den oi baaki oi ba algonu menna eilah subhanahu wa ta'ala wawdu wodegen wa nasru algonu menna devwane eilahu irada kurevvi duwahakun eilah subhanahu wa ta'ala ge hikmatattaka irada kurevvi minbaraka ema mikan algonu menna wara boda igen gebade adi hame emme fahu kame gotun algonu dem miyaki gami darus nimmalana ade emme muhimu ayin iburata ki ade el obueti akhunge sababu badur hanguramaga Allahuge maguga e jihad kuri madu miskoluge sababun algonu menna hisaba miyadu midin fora famiwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge dua gaves algonu menna ekam wara rangala bayam wegen ingajje ehmima e hisabun ebe kalunna foga den jehigen a garun efo eta garunege eta bay muslimun ebamihunge jaanunna ebamihunge maalunna ebamihunge galantakunna ebamihunge duutakunna mi huriha takechakun ebamihum midin himayako algonu menna hisaba amanetteri kamayku nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya Allah baawale vigutam misharu algonu menna hisaba foruko devafani ehmima algonu menge mi mativeri algonu menge mi mativeri algonu men miwatire din algonu men kondu matiga den oi jilaves algonu men for ko den e bajhe ehmima hama elobeti akhunna uktun sahabina sahabiyatun algonu men midin for ko din fadain algonu men kondu ge elifawa zimmayen ei ade
algonumege den oy jila mi islam den himayekko ege haqiqi gotuga algonume for ko dinu algon du'a ki almen ki ho bas adu ha yo bas qabul qura baykam Allah subhanahu wa ta'ala levum hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi